Замба, икенче гимназия. Исәнмесез. Biz Zamba көйін командасы. Замба, замба! Олға! Let's go! Күз алдыңызға кейтерегіз, Доярка мәктәбінде болған хәл. Так, қызлар, қазір біз сиыр сауарға үйренеміз. Башта лайк қоябыз. Көбірек. Let's go! Зәптә дә джентльменнар бар. Қарап кетейік. Let's go! Күз алдыңызға кейтерегіз, технология дәресінде болған хәл. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Так, малайлар, урындык бұлай ясалмай. Бізге барыбер. Push me, and then just hurt me. Кой вакытта ярдәм көтмәгән җирдән килә. Авылда булган хәл. Неге бүгін? Неге? Пешән вакытында яңгыр. Бұл мектепке дейді гіне. Let's go! Кой вакытта ярдәм көтмәгән җирдә килә. Авылда булган хәл. Карап китик. Қозлар толы! Кто нас спасет тогда? Аркадий Паровозов! Аркадий Паровозов! Аркадий Паровозов! Балалар, сізне қоздар толаса, бұлға етігіз. Өзімнен гіне шықмай болышығыз. Қазір мен сізні олма ауырларға үйретем. Кеттік! Let's go! Күз алдыңызға кейтерегіз, Қытайдағы разборка. Ума сиңа тиді. Келелі мұнсайд. Ну-ка. Ей, сен нәрсе, өзіңнің дусларыңны шақырдың. Қазір мен де өзімнің дусларыңны шақырам бет. Чан, Ли! Біз мұнда! Әйдегі разборкаға. Әйде! Let's go! Замба көйін командасы. Рәхмәт, дуслар. Замба, замба, собылғы! Мой волшебник, он мой клад, самый вкусный шаг. You're a little girl, you never grew up, you still have your collections of books and poems and letters with sections underlined. Кто подъехал? Принц на белом коне. About the days that you lost, you said everything would turn out fine. Присаживайтесь. The worry is Зеленоглазое такси. Мы исполняем желание. Звони 79 99 99. Набережно-Челнинский институт Казанского федерального университета – крупнейший вуз Закамского региона, один из лучших вузов Республики Татарстан, 46 специальностей и 125 направлений подготовки, а также насыщенная, активная и яркая студенческая жизнь. Набережно-Челнинский институт – твой лучший выбор. Hola Givinola a informele de quesio primese dinola de 1 million de euros various menciones. Нам пылесосы не нужны.
Не упусти свою удачу. Изучай иностранные языки в Мистер Смарт. Записывайся по телефону 51 07 56 и приходи по адресу Новый город 3910.